Verena Cerovina nakon 2 godine vratila se na scenu sa novom pjesmom koja se zove Na brzaka. Ja moram da naglasim da mi je stvarno puno nedostajala. Sad sam se onako baš zadala i baš se zezam, pošto ovih dana, proteklih 10 dana sam na Pinku i promovišem svoju novu pjesmu. Moram ovom prilikom da se zahvalim Pink televiziji na zaista velikom prostoru koji mi je ustupila. Mnogo mi je nedostajala i pošto sam da kažem da se zezam da ću kupiti krevet jer nema potrebe da više idem kući, pošto stvarno kogod me nazove gdje si, ja kažem na Pinku snimam emisiju, tako da više ne pogađaju nego znaju gdje sam. Verena kaže da se danas svako naziva pjevačicom. Moram da kažem da mi je iz poniženja da između, ne znam, ispod imena nekih takozvanih pjevačica, koje su aktuelne sad ovako i daje im se medijski prostor, naravno radi gledanosti, razumijem ja vas novinare, ali mi je iz poniženja da piše tako ispod njenih imena, kako da vam kažem, pjevačica ispod mog imena pjevačica, tako da ja puno vremena baš zbog toga provodim ispravljajući krive drine, tako bi rekla to. Ona je ovih dana objavila da je u drugom stanju. Priznaje da se i sama iznenadila. U životu nije ništa onako kako planiraš. Kod mene se desilo naravno sasvim slučajno. Iskreno bila sam mnogo iznenađena i čak kad kažem iznenađena, to nije ono iznenađenje dan, dva i kao treći dan se smirio. Moje stanje šoka je trajalo puna 3 mjeseca jer ja moram da kažem da sam, glupo je reći, bila sam u fazonu, ali nekako sam htjela, ne znam, barem još po planu, 3-4 godine da pjevam i onda da, ne znam, osnujem porodicu, ali eto, kao što rekoh, ništa nije kako čovjek planira, nego onako kako Bog želi. U svakom slučaju, ja sam došla sebi i naravno shvatila sam da je to najljepša stvar u životu i da mi je Bog podario nešto najljepše što jedna žena može da dobije i ja sam sa svojim dečkom već duže vremena u vezi, tako da mi jesmo planirali djecu, do duše ne sada, ali desilo se i tako je kako je. Mlada pjevačica kaže da je trudnoća usrećila. Verena živi najbolji period svoga života, najsrećniji. I eto, ja sam već skoro u podmakloj trudnoći, početak 7. mjeseca sam, mada se to nije primijetilo, nisam krila, ali nisam ni pričala. Tako da, a i generalno htjela sam da pjesmu da barem pjesma doživi premijeru, pošto sam je puno pripremala, bilo je nekih komplikacija, pa sam htjela posle toga da kažem onako javno da sam trudna, pošto više ne može da se sakrije, ali u svakom slučaju stvarno sam srećna zbog toga. Drugo stanje dobro podnosi. Moram da priznam samo da su mi bila kritična prva 3 mjeseca trudnoće, a sve ostalo ljudi mogu da vide kako podnosim trudnoću, zato što ja uveliko skačem na bini. Sad ljudi me pitaju kako su saznali da sam u drugom stanju, kako skačeš, zašto skačeš, da li smiješ da skačeš. Konsultovala sam se ja sa svojim ginekologom i bilo šta da me presječe, sigurno ne bi to radila, ali meni mnogo prija ova promocija, naravno sve to doziram, ali u suštini mnogo uživam na snimanjima i uopšte mi nije problem. Samo organizacija je ključna. Verena je samo za dvogled otkrila i pol bebe. Moram da kažem da imam veoma dobru saradnju sa emisijom Dvogled, koja me ovako uvijek isprati i ispoštuje. Evo, premijerno ću reći da je dječak. Nisam stvarno nikome to rekla. Mnogo sam srećna i nekako kad sam bila i mlađa uvijek sam govorila, naravno neke živo i zdravo, sad tako razmišljam, ali priželjkivala sam dječaka. Ime jesi možda odabrala? Pa nismo još, imam ta još 3 mjeseca, skoro su mi ostala, pa eto, u opciji su neka imena, ali nije ništa konkretno. Cerovina kaže da je i svoju ishranu prilagodila trudnoći. Sad će možda neke majke da me osude, ali ja nikad stvarno nisam, ne držim ni sad dijetu, ali sam korigovala ishranu tek kad sam ostala trudna, jer smatram da žena ne mora, što mi je moj ginekolog rekao da su deblje 35 kila i da bukvalno bude ko bure, samo zato što je trudna.
Ja sam svoju ishranu, kažem, tek korgovala kad sam saznala da sam u drugom stanju. Recimo, izbacila sam neke stvari koje su stvarno štetne, kola, čipsi i tako dalje, a ubacila sam više, ne znam, voća, povrća i nekih stvari koje sadrže više vitamina, a nego je toliko. Tako da mislim da može i beba da ostane zdrava, a i da se ne udebljaš baš onoliko koliko ne bi trebalo. Kaže da ima strah od porođaja, kao i svaka žena. Imam baš veliki strah, pošto ja sam u poslednje vrijeme natjera me nešto, na YouTube možete da vidite necenzurisane snimke porođaja, kažem necenzurisane jer stvarno ima snimak svega, znači čitavog porođaja do najsitnijeg detalja. Ja sam sebe natjerala da gledam to čak 1,5 sata. I mislim da to nije dobro, pošto su mi, ne znam, svi moji bližnji rekli da nije dobro što sam to gledala, jer se sada toliko bojim, ali ja mislim da bi crkla da to nisam pogledala. Tako da, eto, u suštini, htjela sam da znam kako to sve ide i iskreno moram da kažem da se mnogo bojim, ali se nadam da će proteći sve u najboljem redu. Verena je vjerena sa Mirzom Muhovićem iz Sarajeva. Par planira vjenčanje naredne godine. Vjenčanje, recimo moj vjerenik, iako Bog da budući suprug, je meni govorio da se uzmemo eto prije nego što se beba rodi, kao po nekom običaju, šta znam, ali ja sam nekako razmišljala da ako mi se ovo desilo brzo, ne mora ni ta svadba koju stvarno, jer svaka djevojka priželjkuje svoju svadbu, onako ima posebnu viziju, pa sam i ja željela da to bude nekako spektakularno i da na svojoj svadbi mogu baš da skačem, da dan bude za pamćenje. Stoga sam se dogovorila s njim da to sve bude, recimo, na ljeto. Dok je dolazila u zgradu Pink BiH televizije u Sarajevu, doživjela je neprijatnosti u taksiju. Iznervirana sam zato što su jako naš taksisti nekulturni, ne možeš, ne znam, da stigneš na odredište, a da te ne pitaju šta radiš, gdje radiš, ko si, zašto si, ne znam, podriguju i tako dalje. Misliš li možda da su malo taksisti generalno nekulturni ili je to samo vezano za pojedince? Pa ja mislim da to nije samo sa mnom slučaj, nego recimo moje drugarice, isto tako kad uzmu taksi, generalno prepričavaju istu priču kao i ja, mislim čast izuzecima, ali stvarno puno nekulture. Drugo je kad ti progovoriš pa se on nadoveže, a nekad se on navije i ne znam, podriguje, otvara prozor, puši kad mu je stranka u autu i to je to. Pjevačica je zadovoljna reakcijom ljudi na njenu novu pjesmu.